Ćao, kako ste djeco? Sa prvim snijegom u Banja Luku je stigao vaš omiljeni Djeda Mraz i donio je gomilu iznenađenja. Zato ostanite tu. Nemojte samo sjediti i čekati da vam se nešto desi. Ustanite jednom iz te svoje stolice. Neće stvari pasti same sa neba. Ljončarenje može biti i opasno. Ali ponekad i dokolica može da da dobre rezultate. Prisjetimo se riječi velikog pjesnika. Kolo od sreće uokoli, vrteći se ne prestaje. Tko bi gori, sad je doli, a tko doli, gori ustaje. Budete i vi gori. Ćao Ivo, kako? Gdje si? Znaš da je Dule poginuo. Kako? Kad? Ma, nagovorio ga jedan drugar, on dođe u Ukrajinu, strefla da srčka odgovor. Šta će u Ukrajini? Ja sam mu rekao da ostane. I šta će sad, Dijana? Koga nije imao? O, sviđa mi se kako razmišljaš. Ajmo ovo da prošetamo. Nemojte samo sjediti kući, izađite u kafanu, popričajte sa dragim prijateljima. Pa to nema veze, to ima samo kod brati. Može to čovjek. Pa nema te ovo. Šta priča? Pa blagi veze, nema. Ovdje ješ do kafana, ješ nikad. Ajde, ježi, treba. I da ste zdravi, i doktor da vam je dobar, i da zna sve o bolesti. Pa šta je ovo? Ne valja. Jeste ponijeli radiološki nalaz? Jesam, izvolite. Nije dobro. Nije. Nije. Nažalost, metastaze su uznapredovale. Moram vam reći, vi nećete duže od proljeća. Jo, doktore, šta da radim? Možda bi bilo dobro kad bi mogli otići u igalo. U igalo? Što je igalo? Ima ono ljekovito blato. Lijepo se mažete onda od glave do pete. Hoće to meni pomoći, doktore? Neće, ali ćete se naviknut na zemlju. Šalim se, ajte molim vas, naručite se kod sestre za hemoterapiju. Hvala vam, doktore, super ste. Zdravstvenu knjižicu, molim vas. Izvolite, doktorice. Šta je ovo, nije potvrđeno? Ja nijem firmu uplatila, ali bit će sljedeći mjesec. Kad? Sljedeći mjesec. Znate što, lista čekanja je jako duga. 13. juli. Pa volim i ja 13. juli, ali doktor rekao žiću samo do proljeća, daj nešto prije. 4. juli. 4. juli. Koliko sati? Neko će vam možda reći, jao, koji si ti car, a neko će vam dati i bolji savjet. Život je zakon. I ne vjerujte ženama koji znaju da nestanu. A nikad više neću ući u tu kafan, da Bog da mu ovo bila zadnja piva. I čao, super plešiš. Pleši i ti. Ja, ma nisam ja neki plesač, slabo meni to ide. Ostavi tu pivu i onako ti je zadnja. Jo, kako si ti pametni, super si ti. Sačkaj, zvoni mi telefon. Alo? Da. Sačekaj dok razmislim. Razmislio sam, ali dođe sutra. Super si ti, plesačice. A što si propala? Ostala samo sjenka od tebe. Tako si dobro plesala. Pa ne vjerujte muškarcima koji vide ono čega nema. I tako, drugi stalno nešto okradu, petljaju, muljaju. Ti si meni zakon, stvarno si zakon. Druge ribe puno pričaju, puno galami, nerviraju se, ne znam, a ti znaš da slušaš.
Kao što je rečeno, čovjek ima dvoje ušiju, a jedna usta. Ti si baš tako prava, znaš da slušaš ljude. To se meni sviđa kod tebe. Samo, brate, znaš šta mi se ne sviđa? Mnogo si nekako jednodimenzionalna. Fala ti neka ona treća dimenzija, malo ti ono volumena ti nekog fali, znaš, malo poradi na tome. Šta pričaš ti? Nije ništa, nekom uvalio drogu pivi. Kakvu drogu? Kojem si ti filmu? Nisam ja u filmu, ja snimam film. Hoćeš mi biti glumica, snimam ja novogodišnji. Hoću, naravno. Kažem ja da si ti zakon. I da dronovi lete oko nas, a sve ostalo može i da se kupi. I sjećajte se, jer sjećanje je divna stvar. Znam što ćete sad reći, ali šta ćete one day baby kad budete stari? Sjećanje, to je divna stvar, ali zaborav, kao suprotnost, je možda čak i bolja. Poklonite trenutak pažnje svojim prijateljima, motivišite ih. Odlučio sam da idem u Ukrajinu. To! Idem da branim Evropu od imperializma. Tako. Samo imam problem. Kakav problem? A ne znam kako će ova moja reaguje, kažeš, daj gdje ćeš tamo, slabo ti je srce, ovako. Šta je tebi slabo srce? Tebe je srce ko Rusija. Pa znaš, nisam kad sam bio u konkursu u security da mi je ova ljekarska komisija rekla da ne mogu konkursati zato što imam kakva komisija? Što nisi išao u manekene? Pa ajde. Slušaj, ja ću sad nešto reći. Nemoj vjerovati komisiji, nikad ne vjeruj komisiji. Sad ću ja tebi nešto ispričati iz istorije. 102 godine prije, mladić iz Grahova po imenu Gavrilo Princip na početku Balkanskog rata odlučio da se prijavi u srpske dobrovoljce, ali neka komisija ga nije primila. Kažu da nije bio najbolje građe i da je bio malo balašnji. Ali je Gavrilo dočekao svoj dan, baš na Vidovdan, kad je otišao u besmrtnost. Na drugom kraju svijeta, u Argentini, 37 godina kasnije, regrutna komisija oslobodila je Ernesta Guevaru obaveze služenja vojnog roka. Naime, Guevara imao akutnu astmu, ali iako je imao pečat u vojnoj knjižici nesposoban, to ga nije spriječilo da ode na Kubu, obori režim omraženog diktatora, pokupi nadimak Che i postane jedan od najvećih revolucionara 20. vijeka. Kakva vam Viktorija, siempre! I tako, njih dvojica nisu vjerovali komisiji. Idem iz ovih stopa, odo. To, bravo Nema junače. šta. Idem. Hoćeš ti za mnom, kad ćeš ti? Hoću čim da spredajem neki downhill. Odo. Sačekaj, Aha. nemoj da ideš gologlav. Evo junače. Sretno. Halo. Ćao Ivo, kako si? I čitajte, jer u knjizi ćete naći odgovore za baš sve. U gradu nema kiše, liste gasim još. Tebe nema više jer ti si umrla. Proljeće kupit cvijeće, kupio sam ja. Proljeće kupit cvijeće, kupio sam ja. Da ti stavim na grob smeće, neću nisam tvoj. Da ti stavim na grob smeće. Nekad ćemo se naći u zoni sumraka, ali uvijek postoji izlaz. Alo, Zato smo mi kupili drugu od 26 gdje smo mi kvalitetno kupili, dakle ako on izde malo drugo. jel to znači da sam otpušten? Eto, ajde, sad. Otpustit ću ja sam sebe. Idem da skočim s mosta. Lijepo je biti optimista, ali imajte nekog balansa. Mada je rebalans budžeta i gori od budžeta. Nemaš financije, moguće.
financije. A može se, sve se može. Može se i to može uraditi, ali nije lako. Možda nemate pasoš da putujete, možda nemate novaca za provod u zimzi, možda ste dobili otkaz u državnoj firmi. Kako ćete se vi osjećati, zavisi samo od vas. Nadam se da vam se svidio ovaj naš video. Biće i sljedeće godine. I na kraju, Djeda Mrazovi prijatelji žele nešto da vam poruče. Ćao! Možeš da imaš ono što nemaš i da se ne daš i da se predaš. Možeš da ćutiš, a sve da kažeš, izgubiš sve, a nešto nađeš. Ali uvek novi, svaki je dan, i tako dole i do sada, ali uvek novi, svaki je